Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe izindaba ezishisayo. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili uMkhanyakude TV. Bafowethu inkulu indaba lapha nawe ingane zakwethu Khuzane ke lapha nawe ingane zakwethu umculi kaMaskandi osanda kuthenga imoto esezingeni eliphezulu ke lapha nawe ingane zakwethu ubonakale echomela ke iphoyisa lomgwaqo lapha na ibhunu ke lapha nawe ingane zakwethu ibhunu ke lapha nawe ingane zakwethu libese limteketisa lisho ukuthi lapha uyaphapha mayelitshela ukuthi imoto yakhe phela i-expensive. Ngicabanga ukuthi ibhunu lapha nawe ingane zakwethu bekade limfuna i-license ke lapha nawe ingane zakwethu, kodwa ke belimdlalisa ke lapha limncokolisa ke lapha nawe ingane zakwethu babamba ithambo ke lapha nawe ingane zakwethu. Ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini okwakuphawula ke sidibane lapha nawe i-comment section ngizuvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakuphawula mawuke wayibona ke le video. Siyi-channel ehamba phambili uMkhanyakude sithi siyabonga. We are Papa, madam. So I'm driving a beautiful car. Very platinum, very nice. Serious. Yee,